Fa'alaika ayyuhal mujtahid bil ihtiyatil balighi fil quti. Maka lazim olehmu wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan berhati-hati yang sangat pada makanan pokok. Bah makanan pokok ni macam berhati-hati. Apa ni makanan pokoknya? Puat tago, puat taro tu. Nya berhati-hati. Bah makanan pokok macam berhati-hati. Apalagi nak tabuh makanan lain-lain. Apalagi nak tambah kerupuk kuah, nak tambah angkut nyoji hidung. Nya lebih hati-hati lom. Supaya tidak engkau jatuh dalam haram ataupun syubhat. Maka lazim akan engkau oleh azab. Pakai keju jaga makanan pokok supaya kita baik jatuh dalam makanan haram adapun makanan syubhat. Maka mereka kena makanan haram ataupun makanan syubhat kita nyoka dalam keadaan kena adab oleh Allah. Ya, nya ada baju hadagopnya nya hana idinnya nya uronyo lakai idin je menduman. Lakai idin ataupun lakai bayu aju dagop. Nya hana ta bayu nya ta haram nya kena adab sehingga uro akhirat lebih parah daripada adab dunia. Tanya kadang-kadang dunia nya bawa dah begah kena malai tu. Hadi begah malai tu. Balai dunia hai dah bayu bangunan ni gede. Handa bayu di dunia sehingga orang akhirat kena adab. Dan kena adab orang akhirat akan 1 ton 2 ton. Tetapi meribe-ribe menjuta-juta ton getul dalam neraka. 5 ribu ada jawab penggop. Hana lakai din. Hana tatim bayu nya tinggal 5 ribu ton dalam neraka. Mi dunia ino siminen agak malai tu kan. Adapun dah lakai din aju. Mi hana peng tu. 100 ribu ada cakap penggom nyan menyahana ta bayi dunia kakak 100 ribu tu lan mereka menang juga kira mai di dunia 100 ribu pelah 100 ribu nyan dah bayi punya peng 100 ribu summa bil iktisar kemudian dengan pemada daripada makanan halal ada barang yang ada ianya barang itu bersiap-siap at ibadah kepada Allah. Kemudian bagi kita nyolong pemada mata dengan makanan halal pajuh mata makanan halal supaya kita siap-siap untuk bisa beribadat. Makanan haram mungkin hebat ibadat. Fala takau fi syarrin maka jangan jatuh engkau dalam keburukan, maka kekal engkau dalam hisab, dalam getahan. Wallahu waliyul taufik dan Allah Taala itu yang memberikan kitanya kepada taufik. Baik jatuh dalam makanan haram sehingga jatuh dalam perbuatan yang buruk dan kitanya kena hisab, kena tun tinggal hantam syurga. Waktu tanda taman syurga nah saja orang melapor. Tanda taman syurga ya Allah pun pernah mangji syurga ji naik paju dalu hanai bayu lom. Kah na jadi lom. Ya Allah ben du mangji syurga ji di ya umrah na tapi lu urin tempe rumah. Ya tempe rumah lon dek ku hanai perumun lon. Amban berarti. Tak ja umrah tak pakai peng ja umrah tanya. Karena tanya urang kaya urin tempe rumah dek tu. Dek nyan berarti menyenangi lapor tinggal urang akhirat tanya-tanya gedun. Walaupun umrah hana gasi le. Karena urin tempe rumah matang dek. Maka dia berah di kampung tanya matang naurun dia berarti naurun kaya yang hana tim dijaga. Ni kampung matang naurun dia berarti naurun kaya hai tim dijaga.